Ja ne veš, ti bo svatno. You gotta get up, you gotta get down, girl. You know you drive me crazy, baby. You've got me turning to another man. Called you on the phone, no one's home. Kakšni so občutki? Dobar je bilo, sicer ne premagal Pirac, ampak lej. V redu. Zadovoljni, ja. Pa se smatram. Mislim, je 30 evrov, skar nas. Kaj te pa muč danes? Ja, vsake. Da sem zgubil. Sam to. Malo majca. 45 minut, ne, 13 minut, le. Sam šlo je, pričal sam, evo, kaj to je glavno, evo. Proti komu si pa zgubil? Tako nas je Kurcu scela, ne. Občutki? Niple si za Švico. Nipički so mokri. Tak je life. Crkne Bog. Ker takoj, če nam pira dobo. Koš pobojo? Korda, še bolj zapisano na kolane. Kak je bilo? Ni bilo fajn. Kak je bilo? Sem imela boljši servis. Da no. Da ne boš tam le ištiral na to grabno. Ta von s molekom. A von snimaš? Neki se iskriš. Niga več. Na pune hamre. Kaj mrzle? Kaj pa zdaj pecika? Dva ponja v jezeru. Zdaj gremo skupaj, pa ga prijema bado, pa se gor odrinemo. A samo kak, kurva, jajce sem izmrzla. Ven tudi. Nema zime za eskime! Ova paša. Jebi ga, kaj bi rekel? Ja, sve to sem tudi rekel, pa termič.